Hello guys, welcome back once again. So, manu bala se gonna hop kore ase. Aji to ekdam interesting journey ekta jai ase mokhan. Like Chumura move out goise Kohima de jai ase. We have planned like sister la corner. I do ringma ase, tai gari chulai ase. So ma jai ase. I bra moila sister lower sadina thai she. Ta na khor be ekbar bhi jana hai na. To ta na khor bhi pungjo at the same time ekdam interesting kotha ekta ki ase bole. Ken's vlog logore chance pal hoise bole taike log paike na ekilo bhat khabo at the same time vlogs khan banabo behind the scene tai like stories khan dig out korna man sob bishi manu eagerly roke etu khan celebrities khan tai be ekdam famous ekta ase mukbang te so taike pura details tai la experience noile youtubers khan de tai ki encourage dibo paribo na aro tai even salary ta kiman pai ase ta youtube te na pura details to mohan pongji ke na to tai logor milio try koro dei gona aro etu video to bishi interesting at the same time ekdam listen knowledgeable video ekta man sob karne to hobo gona moi hope ka janai dia ase so we are enjoying the ride right now short clip idia like koima pongji se gona short dikhabo noile etu busti Ken's vlog la busti pongja dem de etu bosi ase gona amnia no sore pura dikhai dibo dei gona viewers kan obode to janai dia ase so let us enjoy the show guys. So guys, এতিয়া মহান toll gate to পাৰ কৰি যায় আছে last time মই video বনালে to toll gate লাগিছে we are on the way to Kohima it looks so beautiful yes guys এতিয়া Kohima dimabo মাত্ৰৰে street photo photo এটা পাৰ কৰি যায় আছে I thought like ইয়াতে গাড়ী না বেৰাইনি বন্ধ কৰলো Kohima পৰা আখান্দো ইয়াতে আহিব পাৰি আছে ভিতৰে Mahando, Kohima de Chakando, Yadibrahi, lift it up. It looks so beautiful. So see, Kohima de Chakanda in I look gonna fish idea too. It's finally Mohan peacefully journey with the grace of God. Kohima pungji jaise the welcome gate par gona mahan jada amne je dikhai dia ase after that Kohima de olop rukhibo nisna lagi ase olop rukhi kena centennial busti na centennial Ken's vlog la busti ke pungji jawle ase so amne ange olop view dikhai dia ase dia hal jaga khan log paise gole clip short holi amne na sore pongjai dibo de gona etu bi koi dia ase and this is the capital of Nagaland Man sundor dikhi ase yes another gate it is notun ekta banai na aro ase ema sundor ba welcome to Kohima are drive kora khandi to moi shock kaina bomna kore dei pari ase amni kan see ki man nichi ri jai ase to rangkhang ne nami jai ase mo so dangerous ekdam sab kone yada ayo lage one of the biggest village among Nagaland in the developed areas. We have a long way to go. One of destination can stop from our So we are still enjoying the ride. It has a question right pressing, right in there pressing. So guys, what's down the right side the Rakhi Digina. Continue to Jayasi Daman in primary centennial medicine. What's Likinas another way? So centennial, centennial day, yeah, the Jayas. That means we are about to reach Kiman time no? 35 to 40 minutes. Logo was a Botsa town day. So midnight to be rising. दिन हले पूरा दिखाई दे होता का भी राती रे भी रहे से हमने हंगी भी किन्या आमा दिखाई दे so guys इटा पंगजी जाए से way to की असले Te Chuma village itu tu yadi village jaya si
left play jai ase aro way to Senkuma village itu be thade place na Senya Pesa aro yate jada ma dikhi ase Centennial village itu Ken Vlogs la village ase guna amni an opportunity idea ase so kacha road shuru hoy ase yate wa ina jai jai ase night hoise beshi rati hoy jai ase mane tai pongjule hoy jai ase but finally we are about to reach it already 7 in hoy jai ase guys this is also a Angami village এটা মই ওপৰ একদম চাবা দেখাব পৰা নাই চুমকুমা গৈ আছে বাসা বেছি লম্বা যোৱা আছে চুমকুমা ভিলেজ গেট ৱেলকাম গেট আংগামি ভিলেজ এটা আছে এইটো পাৰ হৈ কিনে চেণ্টিনিউটো পहुंचिব আৰু চেণ্টিনিউ ভিলেজটো ৰিংমালা আছে কৈনাবে আপুনি অলপ এইটো বিচনাই দিয়া আছে so guys this is চুমকুমা বাৱে ইনা কৈনা বসিলা নাম ইনা আছে pronunciation of Sabahana Grab Niam Panavi Janamano. So it will be Angami village last village I see. So we are about to hit to the very spot. Yes guys, finally we'll come to Centennial village Pongji today. I'm not the Kili Moini for the so Pina Rati de Pongema Rati Chapai today, Kens walk on the village day. Itia Chapai Jais a bit already. So পরে পৌঁছে যাব অলপ রেস্ট করব সো কালি প্রোগ্রাম করবলে প্ল্যান করে আছি শো ওয়ান আফটার আনাদার আপনি আমার পরে আপডেটস করে থাকবে আছি সো আই উইল রিকোয়েস্ট টু স্টে টিউন ফর মোর আপডেটস গাইস So guys finally Centennial village na Ringmala village ekta ase amni handi koi na khanis na beshi bhalba peacefully pungji hole bi olop rati pungji rasta to lamba ase na aro ki go koi mari bi man olop rukise tati baat sat khai gina mane birthday ekta thakise brother khan na cousin na khore bachala birthday thakise tati bugina baat sat bi khai gina ai jese so bhalba pungji to Ringma village to ase te moi views khan to bera nai jaga na jana karone to kali brai mohan bera ole plan kori ase aro very interesting kotha apni an opor to pungjai dibol mon ase Ken's vlog te log paise log pai kina kotha to kori loise ki kali hi program process koribo ekilorde meli kina vlog khan banabo at the same time biraule jaga de birai kina aro tai ki bi koi ase moi interview ekta man sob first day apni an introduction de konis na interview ekta banabo banai kina tai logore pura details mohan janibole mon hoi thaka khan na এটা সব তাইকে হটিব ইনা কোনো মহাবি তাতে কি বাইকটা তো লার্ন করব আর তাইলা মুকবাং শুদে থ্যাংক ইউ ট্রাই করব আর জায়গা নতুন একটা জায়গাতে পাঁচ জায়গা একটা আছে কই আছে সেরবা সো এই জায়গাতে যাই কিনা এক কিলো করে ভিডিওটো শুট করে আছে কালি আর মই আপডেটস টু ওয়ান আফটার আনাদার মহান কিনিগা প্রোগ্রাম যাই আছে আমি আন অসরে পৌঁছাই দিব এটু মানে প্লিজ স্টে টিউন ফর মোর আপডেটস আর মহান সব এটু প্রোগ্রাম দে টেং করি কিনা এটু ভিডিও চাই কিনা এনজয় করব কিনা হোপ কৰি আছে কিনা এটু জানাই দি আছে